Adofo me mo bi biara akwaba emergency Ghana TV so na uwe na we die me the story achese eye abusua ho nsem na me de bia na me de bia me kasa wiase mu de edenya obi abekọ ne nkrachi enti ukọ no nso na asa obon so obekọ no start ye will affect to a proper will enkonko ye will buge bia ready nimu na eche so we echi nkonko fo man so twe enfem ma wo ya will na ya wula chese obi edi wo so wo ma 20 kra obi ane ne makra na ye na obi edi emre na wo echi no anko ye basa ebi out to police ni bi asabio we free mu na me fa ne kra say we free mu na ne wo echi no wo na wo ye no ye rule na emom no eba ne se na wo ma be ye bi a 10 o se 20 o se 17 no no ya wo na ba ko de we nya bi eba ne se na eyeye ye nkonko hwe maame no eka na asem ye ba mo sonfo ma kire ma adwene ache ye na promote sen pa ache apomo o dabre mu nso pa ache nyame adom ye da nyame ase odin ya frame Joyce Nyumehia Joyce Nyumehia okay Joyce free ne ba ye me free Accra okay edi asem na o de pass ye mo Midi masamba se me ba ni papa ye police ena ofrim ena abusiafo no ni sister mo se onsie ni papa no no ye akwara omu koche ni niama obenya kese ena ampa omu ma me 4 million ema me tuya 3 million nti yesie papa ni wie ye no mudi ye ba headquarters ye behwe ye no na me ba no ni dinim abusian dinim ni yire nso a tini ho a owu ye nso ni dinim ena police for maya no mu wo ho no omu ka kire nkwala no se munye ho bibi ena omu ankasa kwotiti se ne omu pe na ye di dru police ni ba no no si omu de no ntimi nyira so fa anya adwuma enye saa na adwuma bese ti ye mfa nkoso manya high court ena omume ye di koye enti ye di koye eduru ho no omusi asa no mbe ye krata na maye no omuji 65 million na ebusianu nso onibi na me ka kire nso yo me bla bi wo ho me ko ka kire no na so be boy ebusia ele ebusianu si yo me ko ka kire na ho na me koye me ko to me bla no wo fie na me di tu na no si yo oni mi beba high court hono abebusa ebusia panyin se mi ba no benya bia obeboae apa obebusa no ka kire no so mi ba no obenya bi nti obema ye 20 million ni enfanye klata eno di ma ebusia panyin ni edi call police for man ho eno mu ko ye klata nti omu ye klata no ye ko dru judge no ho no point a omu ko ma percentage a omu ko ma mi ba no na onu akonya 18% na chere se ni de na akoye kese achen nti scan omu di ye di ko ye klata ye 20 million no omu si omu nti ase nti mi ba ni nti ene ye di klata ni ko court nti mi nko mi ntua 20 million no na sa first ni na mi si da bi e kire na mi si yo mate nti ye di klata ni ba headquarters no eno omu si klata ni ye ready sa ka na da ho nti omu anya ni nyina nti e ho no na kwara no si omusa ni mi beche de aka no beti kese ama me ba no no na wanya kese na me simenti ase omu aka na me si yo mu de mate munye nti omusa beti 5.9 ma me ko bo obosia na me di ko ma wo nti ye di klata ni ba headquarters no na ye omusi ye sanfa nko somanya ni yansanko sua at David ye be ye ni nyina omudi ba ye no musi ye miensa omu kan ye bom nti enye ti ye sanye ni separate ye sanko ye ni separate ene ye di ma ebusa plan no di ba na odi na kwara ba ko kan no mudi ko nti odi ko ye no so odi krata no e man nti ye wo ho a omu nko office ho na mi nko amadi akone abasa ti mi di krata no ko office no mu ko ya omu se aka we na masa akosomanya na makoye
nti omu ya de ne saa no mu san di krata no foforo ba say papa ni ba be ma ba ko ni de no gise wasa koye ade foforo wa krata no nti wo ba ye no na sika ni ho na okoye ti ni sister di sika ni mame na ni sister beji ye ta mo ba ye na sika no so ni sister beji no okoye afi de wo ma bi ye hunu bi wo ma na mi bankran na mi beton pure water kaka na mi bu akwensa no 7 million na mi di to mi phone so nti mi call so manya na ko ka che lawyer ni sa assembly ne daye ni mu ni nti obi asi abema no ni krata ni hu ntina ye nti mi nko giscan nti ye bende no si obeye krata na mame na 7 million mi pa ni cho no si onti so nti mi ko fie no mi ko dwe nam se scanner masisa no mi fankoye na yenji scanner na minya blano 20 million ema no na mi ko ye krata no na osi mi oye wie no osi gise mi sa ko hwehwe no edi ni ba headquarters mani besan na mi siyo nti mi ya wie ya na mi frɛ ni sister penyin mi ka chale se ma ye bla achakumate ni krata no akalo le fe mi di be ko ya di be kwa ko hwehwe no na ni sister ni ka chale so oni bi ni nuanu nso omuni bi na mi siyo ti mi ko asa mi ko bob sia ti mi ko ya na mi ko tu mami bi wo ho na mi ka kire no si o obeboa mi se maja mi ba mu ho mu ko mu wo ho no ha no ti obeboa mi no ama mi 5 million na mi fa nko hwehwe bla ni emeye na mi saka scanner na mi metra mi ba ho na pa ma mi ni ma mi 5 million na akwara ni ma mi ba ko wo babia boy ni wo na hwehwe na kire kwa no so wo hu babia wo na mi call ni chen ni ye ko ni ko hwehwe mi ko hwehwe na mi di ni bank ran hanopa no mi dwale ne yakọ officer mi matwe na wo ma na mi flabu se penyisa blai na ma wi a matwe na mi hunu yo o si yo obe friend sister nti o friend sister no si on de wo kọ wo ni krom am si na mi di su flare lawyer ni no ye krata no si mi fa krata no kọ headquarters for na obi a mekwa akotu no bia mi flare no ni wo mu be kasa na pa me ko ofre wo mu no wo mu kasa nti wo mu ye krata ho adwuma wie no mu se aka satam no so aka court order ti mi ko jimra ti mi ba na mi ko fa busa panyin ne ko ji court order na ya sandi krata no ko ye no mu si ye photocopy no mu pe original mi be fra busa panyin mi ka kire no si krata ni bi wo ni ba no ho ti obe friend o friend no say omuhia krata no family o so ntimi ma na obusapani ka chance yo sadia mi di obe mame abetwa no wo Medina na mabeje no o sister on pemi menim se ne nuani mu bidia obe ma homo na mi menim pade on pemi menim se mi meji krata no ni bani bi ni manu bi okay nti o kan sa na msuo yo sanka wo plan ya onu wo kase amu wo secret ti sanka wo plan ya metwa no wo secret nanka wo dia blame na wo si won pemani mu die on kan kire ni manu mu bi na omonkoje nti mi wo ha na ni baba ko ye frɛ ni padi o ka kire mi se akwaji krata nti adi chi a ye hia wo headquarters ye ko ye yankoto officer no na officer no we pie ye twena wa ma na ko na osi na adi chi ye beko nti na adi chi no fra mi se ye beko mi si yo di kan ukwa na wa fra mi si yo mi koye mi duru ho na mi fra no si yo mi ba mi wa ho na wa fra mi wa ho mi si an mi ba oba mi twen kakra na ma fra no ba o si an mi ba ma transisa wo ma ena mi busa officer na se no musi officer na ne o ma adwuma yo ena mi fra no se wonyafo ka na won sign na mi nko ma fra ne sa won fa mi ko mi su mi ka se bia wo ba na mi twen na akopim 11 mi ko ho 9 na mi twen na akopim 11 mi fra no su won fa biem ena mi sori ko mi fie nti e kire no mi sori ko mi fie no ena November no ena mami no November no na papa no ni sister wuye ena ye police ni no mi kru no ni sister wuye ena ye call yiye November no
ti ye kwa yie November no bra na o kan so on pe mani mahwe no mu ni ba ni mu bi ba yie no nti mi wo yie na se no ba nti mi ba ni sister ba ku mi ni ti ho di nkomo na mu de omo sam no mu ko transe nti wo ko mi ka cha mo se krata na bla ni hwe mu no so won hu mi at David afenso passport picture ne dia mi wo bi mbe fa ko ne aka at David no so yo bebusan nti wo ho busan no ofra mi se mi mra mi ko yo si niama no saa de no wo no enini ho na mi si yo na o ka kire mi se enye mi masade se mi di akonia ba wo krata no na ye wo mu asede na ye wo mu asede enti me pese mi hu se se die na esi sesi ade mi pani se omumi enko office ho ne enko gisika no na mi nya bi ma de obo bosiani di ma mi ko he headquarters ho fa headquarters Accra headquarters police headquarters na yenko gisika no na mi nya bla ni 20 million na musi mintua na mi nya ma no nti akwara no so se sami ma fa ahumbrasie amekoto ampa ni chewa akwade he dia saa obusia panyin di saa akwara na si na na mu se so oni ho a onu na wo ho ba se busia panyin ni wo ho obusia panyin ni wo ho se busia panyin ni wo ho dia so onu na hwe ye bibia because wose se wonu ni ho a akwara no na wo ho ba busia panyin wo ho wo ho enti akwara no so se ma fa ahumbrasie amekoto ampa ni chewa misanka skani ne na misaka ade bone na wodi aye akora no minya ni hwe enti na wonso bisa oka se wanfa ho brase amepa ne chewo a na wubisa ne se die na waye mi busa no wo ho se die na maye eno ye papa ne ba ne bia akora no mi pacho ye papa ne ba ne bia mi pacho okay but ono ye pani che wo ba no mi ba ne de omu nyina aka akire no oh okay na ne no wo ware no no de no wo ware no na se ya no ansan wo no ono wone na anwo mi pacho an wone na anwo ba mi pacho an okay enti no nia wose bepa ne chewo no wono ye papa no eba ne yire pani ba wono so ye papa ni ba enso wono so wanwale ne yire no sa maame no sa de wose bepa ne chewo na ba mu ono wose bepa ne chewo maame ene wo hwan na papa ni din kai ware no ipacha oni ni tra asana mini papa ni be wo enso na minimu wo maami ni maami kura minimu no na papa ni ware omo maame e na wo ka ho ana na papa ni wo mo maame ye jai no oni na jai wo ye sure so oni na jai mi pacha na chire kura oni ebi mu betrai okay enti no abusia pani ni wo ho na Edmond no esebra na bepa ne chewo okọ abusia pani ni nim akoka a kire ne se Edmond say agese wa bepa ne chewo ansa na de obeye no waye ama wo ba na nya na japade efa na wo su ni mboni a wodi aye no nti no misa ne mawo mi pacho mi koka kire no mi ko ho na mi koka kire se sane ya be hia wa yie na se no akwara ne se mi ma fa ho blasie hello hello Neba. Hello, Edmond. Hello. Bunti mu kakra nchira no ansa brantie ansa me yede na tru. Na papa no woni no etna enfie sen. Minini try anche bia na nyisen bae. Nti mi wu ya no meni na antena bi o ade tina wo ye ono na antena de na hu ye okofa oba foforo eni ni betrai na chese wa anye ho ade ekura dabi enti woni no empera twa kwantue na di say ansa na wo so akofa empera foforo mo agya na wade me tama mimi nyimu no na wakofa oba foforo enti mimi kofi ho ya ade ma na bia bibia na masako mi fie enti woni ni shine na di say ansa wo fefro kemini ni hia no anche bia na me fa efuru no okay na busuafo nyina animo me pacho ebusia panyin ni yire mpoka ho no otu me ba ne din oh okay I see enti ebra muja ye no na oba no wanya sen na kire se
tama mi wo wie ye no mi ba ni hu ye ni hu twa ye no se ne oni mi tra ye no mani anji se mi sani ni betra bi enti so be frem me a mi nko se ne o ye etremodin obo mi no wa nhwe mi papa enti akwara ni swampo o wia na maja no ho ne makoton ade no nhwe me na nti a kire no o pesa o san krokro mi se ye ntra na mi si da bi se ne o ye no mintimi ne ntra bio enti wuntumi ne ntra biem na montem but tema montem tete nyina no oba ne de na ohwe no no ye na sede seja na tama ye temu tete ye no pesa ohwe no na midi ni ko wajo na obe ansa na obe hwe no nti tama afi e kire ya nani ba no ho so de na ohwe no na o ma ne bosume bia na o ma ne chop money. Okay, nti ebra police ni friends say ukuru Ajirako ayete somewhere. Ajirako Ajirako ayete somewhere. Okay. Hello. Hello, Edmond. This call is being recorded. Hello, Edmond. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Bema na what you saying? Okay. Yeah, that Krista say. Me patro no pay your friend when you born na. Your mommy be a friend of Joyce. Me say or your woman me anasa na or say mo papa free mo na or no papa so e wo ba. Nti ejapade kakra ni sika kakra e wo ho no. E wo sa ne ba no nya bie. Wa won kra atwa ho court akoso affidavit no ho ne ma. But we say wa ye obone agese opa wo chewa ansa na watumi abie kwam ama ne ba no atumi anya ne chefa. Ne pese ehunu say bone be no wa ye wo na ye nyina ya pache obi ama no. Me pacho me onya me bone bi abuna busa ne so ne makata da. One makasa once pe ye call me auntie ye no ne me kasa e. Impenifo wo ho. If she wants to do anything, the uncle through impenifo no. The last time on our police in any frame me fee kwatena police headquarters or no amuno police station on wamba. You can call the policeman and ask me fee or police station on police headquarters wamba or no manankasamba. Since then menti she be anytime they are criminal. Okay, now we say a year be as no kasa ye di asem na no kai ye nyina na ye kasa emianum ni na ye kasa fa de ho ya pa de no ho na de ho bibi am Edmond na mo kasa de afa de ho. It's just a family issue and no more can want them. And me I wasn't part of like me man ko hu minim e fi okra so say ye ne ba ya me ko bi me sister penin na de me ko. So if she has any issues on your monko daily, and the other time no document in any woman ho, and on mobile and on the command. I don't know what happened. And on my son the document in our brain. Yeah, dear one documents, Bemena. Japadian she can't police headquarters document. No more the buy. That is it. Okay. Now me patrol now say documents no no ne ho and the sign bar ho. Now on mobile command. And I'm the comma me cousin back, mini back prince, and a prince and so the brain. So the document is here if she wants it, make it that's all. Documents na mujina so dia kwaje sesika no ana. Enya me nkwana mi gina so e nkwala ni nyina document. Okay, nti emunuanum ni nyina mo yesen na wan na di mutintima na obetumi akwa ne ho na wa chechire ni nsemu. Obi odi mutintima because me time my papa ni we I wasn't there. Into me later, crown or mobile police headquarters and on mobile catch them. So minimum will be our starting process now. Na wo ka se empanimfo no wunu anom empanimfo ni bi wo ho na me pese me hu se empanimfo no ye hwan ne hwan a e bia wo betumi akonsult wo mo. Me pato she knows who are be consulting nti on consult them me. Oh minim Edmond to boase won se ye kasa boko won se sai bia wonim wanka won kasa wo enti wutumi ka chen se oh e bia Joyce kwa so mesi ho a e bia ke betumi aboa no. Me pato onu oni mo kwasa no obe hu me me just nansen ya papa ni we ya no mo be hu me na munu anom no mododo ayesen me pato busa no
obet matchro ono ne de ende so one wo papa wo ba ko na mu amaka no mododo oyese sa na me pa kire me papa mani ni na me ko bi di ba ko na me so me wo me baby. So what ono no yaba see whatever she wants to tell you no obet matchro mo. Oh okay, let us say one kasapra no wo papa man mu ni na no wunya hu na ba wo papa wu ye no e kire e mama ni na ma mehia. Wo papa free mu na kire no ebusua pani amfrɛ ma ne nyina ama ma mesia sɛ dia ebia mo papa free mu nti e ma no mo papa we ni ogya wa kire mo anhia ono pade ba nti mo busa ne sɛ o di omo chase japadi o sɛ de be na me wo hɔ ana me o se wo nya to boase am akoma ko fom a enka you understand me very well because the me bi sa wo no na me bi sa say o se enuanom no modonso ena wo papa free mo no so me ni majapade a wogya ni sika ogya wo akire enti nke bia de wodi mo papa de no ebe frɛ siblings ni nyina na mo hia no akire mo say bia wo papa ne krata ni we ni ogya ye de me bi sa ne say abusua pani afrɛ nuanom ni nyina mo hia na ena me touch to say me at papa kra me na me ni ko it was later omo ka chem se papa ne wu ba ne ya se ami na me ni ho nti omo nkoko che omega pade no I wasn't part. Oh eja pade no ma che anafe no omo gu process so e be che omo che dan no ne ba e dan no ne ba obi e dan no omo che no ne ba obi me kura me ni bi ono ne ba no ye keto an ko omo ma ne dan ni bi me I've never been part of the family. Oh okay. Sama me papa tia sini I wasn't there. She never knew me. Ono no ni me to say me papa free mu ya issue way by. And no cry no be who me police headquarters. Any man who me for the first time. None of them. Ono ne ba ne cry me family ni hu ne da. None of them minimum bia. Me sister Penny in Penny 4 be 2 se 3. Ena minimum. Inti me papa ewu ye ena ma mi ko hu mu nyina. Ono ne ba ne mi hu ne da. Inti ne ba na o kan wa asem say as I see a quagis Kevin and I've not even seen the child before. Oh, I see. That is a Japan crowd here. Ya cherry and to say, Yaka, yes, and me minka home, Yamami she. What the Yamash? I don't know, man, what papa will be asked. And I may say, when the man was there, I wasn't there. Me meet Yakra. And me mean to say me now cry, and I've been there once, but Nancy, I quay in and me call me papa. I know nothing about how me Japan and Sanyamano. So how say we be BSc ma obi wo no na wo bo brother da enti wo mfa sa de ma no ho kra no wakoka che o mepa wo che wansa na bibi ni ayede ama no. They know I am highly educated. Enti no mo person me di police headquarters issues ni or they make police headquarters and a police for any frame me per time e ko ho no me ko ye no nwa mu no te ho no wamba. She didn't even come there. And me, I'm a businessman. I have issues to deal with. Intimate jam ejuma ndi police sikane chi de dia. Inti ono wan kasa na ote won. She didn't even come there. Me da se Edmond, jina so kakra bi mame. Na mimisa ma mi se ne asam se wo se wa ye ne boni nto mepa wo che wo no efri hene. Joyce, mami. Din say ye ya. Wo se Edmond se age se wo pa ne che wan sana bibi ni awa ye sana wo ka kire me. Na wo se won kansa. Okan ye. Okan wo wanim ana wo bi na bebo wa mane. Ya bi okan wo manim e wo ayiye nase. Ye bla de a oba be hu ni papa fie ni. Oni ni sister ni neti ho ene wo frɛ me. Ni sister ni frɛ me. Nti ni sister ni frɛ me no oka cha me sa. Wo si ayi passport picture ni mi activate do se den no eni ni ho. Eni ni ho. Na oka kira me se enye mi masade so media konia ba wo krata no ho na ye wo mo asade enti se mi ehia mi a gisa mi di ahobrase ebe koto epa ne chew na wo mu no sika ehia wom mi na sika ehia me ena mi ko bo ebusia panyini amane. Okay, Edmond, okay asem ya Joyce ken. Hello Edmond. Madam. Me pacha wo kaya asem ya Joyce ken. Am I on live? Am I on live television?
Are you talking to me on a live television? Edmond, what man say no need come. Hello, Edmond. Yes. Oh, what's so about man here? Why not your bomb man here? What's the make? Also about man here so free Ezratv TV. You better say no dey come. Okay, I say person need you come, but he didn't tell me that I'm on live TV. Oh, the can say Ezra, yeah, we adwuma wo Ezratv TV no dey. Na e wo se wo hu no. Nti ye pese ye ni wodi nkomo ye adwuma wo Ezratv TV. Wada Roma so mesisi se ni nti ye pese ye ni wodi nkomo. All I can say is that. Okay, me da sepa. Na me sha say nkomo ya mami ken wo kai kakra. E wa yie na se no. The minute ma kan say mami no. Aha. Ni minimum no da. Ena me nye peni. Tami I so no only me issues I don't know about. Because somebody I've not spoken to before. Now, oh baby, and you talk as if some new issue. I don't have issues with you. Who can say who person would be as a name? And I make a choice. People know what. My baby, the year nothing. I'm the people in the brain. And I make my way out. You are not the right person who be dealing because one, you are not educated. Biana, a police phone be friend. A police phone be friend me. Say, and I make me braba who say, Waba honum. And whenever you go, they demand our presence. Then I make a choice. You are not educated, and I will ban you penny. Intinya botre. That is all the American Caterano. My sisters were there. And I think a friend was there as well. And I miss this company for any catcher. Some I catcher no. And papa every mono bear if you're saying. I do and I make say me, I don't know, I was there. But what say? And said you okay, you are highly educated. Into what say? But what say you know there free mo into a free mono. How many years? Free mo. 2021 and papa ni free mo. Okay, 2021. Say na japade ni nyina ya che awie akasika no na won so ka che ne say wonye educated enu nti wontumi ni animu now wonim say abusua no ebiade oye educated eyewo enso wo na wo bedi animu de ama no ama wo mo anamebo. I am not the only one who is educated. Okay, so say no, why in the me? If not you, then who? Say ya wo betimi akọ nipa ne ho. Documents no wa ha. She can come for it. Na on fankwa I know the on say waka. Won can say on fema no and there several times and waka say documents no ha she can come for it. But give me be say obeji documents no a. Ehine fa won fanko on fama hwan. Me pacho documents no say me farmer no. On kasa wo se won fa documents ne ma no. Wo mo so kra say bia bibi say but wo na wo kasa documents ne wo ha o meje. Wanye educated on to me near anymore. And bia you are too busy. And now when no one says some when one kasa no wo kra papa no wo hye dan no nya yi senti e fa ho. But bia obi wo ho a obetumi akọ and wouldn't say papa we year 2021 as you are saying but 2021 22 23 24 25 and today a year not be end and sikana wa so wa wouldn't Ghana so wa nti no yesi e cha na edwo prekonam ya rene so enti samu be ye process na magie a na magie na ntem danse beda ho e kira nko na afa hu ne ma ba bebre wo the document ne be ma no obagie a wa dawro mani die kwan so on fa akoma hwan. Me, I am not the only one who is educated. And so who? Say yeah, who's a wow crowd kase? Wunu anum nyina crowd wonim wo mo nyina.
enti e bi kra no wo no so kra de oni be kwa akoma no aside wo no onim enti wutimi chance of akwa bra so be se wa enke betumi aboa no itani say ade na one fa prince building mechi no ade na one fa na mba ho mi say ebusia panyine di wo si na nam nti woni ho a wo na wo ho nti mi fa document krata ni mrew na mi si yo na mi di ko ma ebusia panyin say sani wa kanie wo si mi fa krata ni ma na sami ma be ko to ampa o chewa unko ji scan ma mi nani o chira na o mu sika ni hia o mi na sika hia mi na mi boy ebusapanyin ama na mi ka che ebusapanyin say wo di krata ni ma o first no wo di akoto wa ma office ho me di office ho akonye basa na wo so wo ko twa wo office ho wo na wa ko ma mi ni mu fi yambu office no no ma wo ha nti mi ko bia na office no busa no wo mu wa hi e chire kwa office no busa say adamu mu pesika na na ofre wo ebusa wo say wo pesika na na wo si woni mu say mi ba office Edmond what ka share ne say busia pani ni ho a wo na wo ho bika no say me omukuro mu kasa kura metia na makoke busa pani ansem da be na me busa pani ansem wo ka atwe si obusia pani di wo si anam obusia pani di what channel na so no ka kire wo say busa pani di miti de be anam musika na ni mu na mi sika na wo me ho me ka kire wo say meti mi ayi abekire enti on say Edmond tie so me nya ba whatever the case is se oben papa no se na wo ba ne ho se na wo ye den wono ne ba ne sha mumune mpanimfo no anuafo mpanimfo no enemo enti bibia ni a mo na wose mudi akire eboa ti mogi a ne nkuma no mo che mo bia nya ne de me pa cho me say mumfre ebusia pani no na umuta joy se da be no ka kire ni say me onu di medi na nemu wan kasa ye be fa busia pani no but the American na we say Edmond elias no wo bi nim de be si china wo hu obi nim china mu asem ye na mu nsori mu asem bra obi ye di wo a wonim procrastination so much okay ye bato ye be yes no we be no na enema fa wase enti ade na 2021 up till now muntumi nya na na mu mpanimfo ko gisika no media although won fa papa ne ho de wo ye papa ne ba ebia sika no na won pe but opa mokwaji a obenya wo de me pa cho wutie me ono na wa betina na ni abre hu no ye dede no sika no ye che no papa ne che na ne ba ne di nka ho yen impenifo no ene ye decide say ne ba ne ye ketwa nti se papa ne ni wona we gya bibia yen timi ndi nja no ena ye titi yen ye percentage so ene ye de ma ne ba no ampa waka busano ewo baby oteno busano wa control waka ni nyina wasemo tete mu percentage so ene de ma ne ba no wa yi wa ye wa fancy kura mo ma kwakọ cheja dan bisane say dan na mo kokọ che no ne banya bia na ne benya bi e de rent me ye peni papa ne ma ne na me to so fourth in palanke tinkiti no menya bi mi mbuta obi ahwe o bisane say ma ko bisane say de nti na wo ba keto ani nya dan a mi nya bia na bisano enti yawudie bi wo ho se ono ne baketo no enya edan na wuya bi enti saade sika ne nkemu ana me bo me bra I don't care me free in cry han konkotena so menya so edan ya o ma che wo ho no mfa me ho mi mbuta obi ahwe o me so mi simi de enti enye single room o se two chamber hall no na meja me fie ho akotena sa dan ni ya bi on se de wusika say yemisa me say dan no ne baketo na enya bi na wuwu ya bi ana no enti me bi say we enya bi ho yawudi enti ana then mindi ya meni obia meni me papa yire mo no obia ni wa ne obu ska we ho asem kopim joyce no pe bia na wo mu wo bi bia na ha wo mo but onu so ti we ice water no woton so no enti abrabo ni mu ade ma no se ne mu kwaje kwa ne ye 1000 cities ko no obenya eja obetimi dia ye bibia fakoda na bia no so ti na me abre ho the last person who me so why is it that she's always trying to attack me say ni ndi eni mu kwaji scan
because when we say any attack there but when we say bia wona wudi animu a omo nsa betumi akesika no na me di animu omo nsa bekeka me ba che wane me mon kan tell say ombra meji document oba omo frame na me wi a me frɛ papa no me frɛ busia peni say just ma betra radio station TV station say radio station anya ne boni mu abema na wo so obaka che yesese bibia ni a nyina yenyina mu mpa wo cheobi me introduce no kwasa na me kaye so wo sese wa fomu a yenyina na nemu ni mpa wo cheobi e ma no so na me kaye wanka so begu animu ase bema I am not the only child papa ne mado so impenifor wo ho and I am not going menko for me to about the document no dey akọ police headquarters so police ni frame me ameka che police ni frame menko Bema, we are Christian. Putting in the radio station, Edmond, okay, sorry. Radio station, Edmond, okay, sorry. Hello, Edmond. Akatino. Friend, one fan or no, or me papa no sikano. One when you be quite fan or educated or yen a juma on four months and caho. Wakate line no mbisan say okwa sorry oye Kristo ni ene wo mani timu aye din say ye se papa ne baketo ano omisan say wonya adan wonya bi oba no wonya adan say back single room ni sister no wo fra o mu nyina so mu mla na yan cha dan ma ono wo si ominim sa ne ono wo ka kire ebusia panyin ni sister no ena omudi edan ni hye nti ni nuane mu nyina ebi mu omo antimi ama ti ye ne ye wo so manya ho no ena omu cha dan no ena o kire obia ene ye do ba ne de ma no na ye de mi ba ne de ne ma na wonu sika dodo eda ho amount ne yesay minim percentage no mu ena papa no free mo no so anya well yeah Woye samanse woye na kire sa oye no mimi ba no ene abusia ni yire na oti ne ho de wuye no woye ne yire no ho ade onu ene mi ba no wanfa ne din anhye krata nim wanfa ne din anhye krata enti ye koye no mo si gisa nipa miesa we ni din ba krata nim nipa miesa de mi ba no ena ne yire no ena ne abusia na ono ne yire no odi a kire de first hello Abusia Penny Theophilus Abusia Penny line na drop here sign friend bi na wo kasa no wo say na yiri na wo wa no asa wo free mu no ono kra no ni dinim wo anya bi yeah wa fa ni di anhye krata nti ni ba no mu pe mimi dia mi mu akire hello Abusia Penny me mo ha o na me pa cho ho ye de ye de Krista say me pa cho no pewie me no din komo kakra na ye nua ba bi e friend Joyce na oware Mr. Aite okay no oware no na wo free mo no say no one ne wo baba akon sikasem bi a wo se ye kwaje ne ho nsensem na papa ne baba akwa ye friend no Edmond yesi wo se wo de no atna wo na so enti wono na sese bibi a won hwenye ye pese ehun ne se eye no kresa auntie utie mi be me na metie o sese no na mi yare ena omusu omo anyi papa no ni man no omo anyi nti me ani over omo nyama omo papa no nyama nyina ja ma wo ta omo se na mbeda omo tunya ma yie no omo ti se ni yare nti ni janu ju nti so di assembly ba ha mo a na enti me pacho wo wan na wode wachija no ankasa se bia se wo fa enti asomese wo na mi yi wo se di animu na ajapade no mo nchema wo bia anya bi ono kasa ni oni se mi yare minim sa wo yare o kasa akra minim enti de na me chense on se wo na wo yabusua pani wo yare untumi nya ne ma bi enti bia wo betimi appoint enuafo no wo
ena di animu na chema wo bi enya bi wa appoint wo bi ana say me dama omunya ni peni back on me patro no ye friend say the audio ja no omunya na ba nti o taka ni nyam bi class kata no ma no nim la medical kata no ma on say ya friend ni nua baako papa ne ba baako a ye friend no Edmond na ye friend Edmond se won fa bibia enya no won fa ne ntina wona so enti ye pese ye hu dia wode ne tena wona so ne ye friend no only disanu na on tell me dia wano ka ye no ne Joyce ka sa wo se wode na tena ne na so no ya friend no ye friend no Edmond papa ne babia Edmond se ye friend busua pani because enye no kre se wo wode wono na tena ne wona so se won hwe ntoto ne ma enti ayem omumu die hene a me yare unti mi jansa yinu anu bi yare mi jumi yare hu na me pacho papa ne man woni mu wo mu nyina sitire wo mu dodo yesen na odi asem bai no wanjre papa watchre wono de efie wono wo be wa wo ho kakra na wo koye but wo de woni abusua pani enti mi susu se bi anka betumi a che se bi a papa ne ba ye friend kwadwo kwa aten wono na so won tame na so na won chenche japade no papa ne ba ye friend adwene no wono na medi na tame na so sai din ne ye pe ne ya friend ni pakro you see you this asem no bai no eden mo ambisa no say na ade no koy papa se wo tie me me ka cho se ye bisa no wo bo papa ne baba ko e friend no Edmond ya friend Edmond de se won fa adwuma bi an share ne nsa eti ne ya fra wo se hwan na wo de share ne nsa no hello hello mami good morning hello about Tampa good morning Pacho ti say Kristo adom me ho ye pa na so yo Pacho mira no oyare na ofra akwara no munyira ni bra ni manmu omunyi e dey anya 50 years over 50 years over 50 years 40 years omu anyenyenyi e ti just no onu ni ba no onu na ye kitiwa wa fa ahombrase ma penyifo no mu eti omo nyina ba just no so kan ho first no mira na ye dinim eti bibi akopepepe e na obe oyare ye se o ti me nanti e na ofo ni gba ma ni mu nyina omu ba eti papa no onu just no square wa e na odi o Hanover ni manuama o penyi no se se a omu anyi eti omukwa na omuba ese se omu anyi eti omu pese omu akata omu bedi ade aniti to yeye ni sa grudge bi wo omu temo defend bibio yeye ni no so metiasia grudge bi akwa ni wo montem na eni banka wo bedi achi na wo makọ headquarters na wo kosensan no sai nipa no wo hunu wo ko we wa we esese wo ko we wa we esese enti na ke ye pese ye hunu se hwan na daddy ede ne tra ne na so abusua pani se won hwa kire ma no sanka wunnim na wo bodi ne kire anka ba ye de adia no se omo nyina omo anye baako omo anya baako se we si se ne echa we si se ye fo won susu omo ama eti mislew ne odi asem no ba on ma omo chokata ko ma omo nenia no mu se mu hia mu nya wa court won mu na me pato wunnim wo mo anuafo no wunnim wo mo pani why na ye penny ye friend saying who say yi papa ne ma no why ni penny ye friend saying mama ka che bia ka blefo bia mama Agnes and your phone ba na ye penny ye friend Agnes
Agnes Ayate. Oh, okay, Agnes Ayate. Ono ni wo mu nyina pani. Ono no ya mu nyina pani. Oh, okay. Me patro nti se bibia ni a yempusu Agnes ahoma wo betumi a kyekere yense mu kakra wa hunu. Line no break kakra. Me sese ye Agnes ya wo betumi a kyekere ye nse mu kakra se bia wono na papa no desi na so. Ono kra so wo ye oba enti ye be man ye de ne besi ne na so. Me patro na betumi a kyekere ye de wuku no edini si ne na so se wo hwekere no. Madam. Me patro. Me patro me da se. Onyame nsira o papa. Why? Na se de madam yi de atemdidie ani adapetwa na to so. Man fancy ankombe. Man fancy ankombe ma management so. Madam na no de. Ye me penso kra wo nya de me pe ma me se be di matema. Na no pa wie me pe obi a. Me ran ko be mo me ho. Ma ye adwuma dwo ada brada ko fi ada kira. Eh radiga ko. Sam ne ba no unim ayi Agnes Ayate no unim no. Minimum. Omo sister. Woni na di nkomo afase me we. Samedi baha. Dabi. Asemi ba ye no. Onu so ni. Onu po na ka kira mi se on papa sika bi wo ho. Nti ni nua ne na be ye kese. Obenya kese nti ni nua de hen. Ni Ajira ko Elizabeth Naki. Eya mi ba no. Onu na be ye obenya kese nti sika na o ma twa se o mo fancy enu no. Mintua. Se bo se onu pa ne kai. Onu na. Isma ye betumi. Okay. Yeah, okay, yencha yenkom. Baby aga se free. Hello. Me pacha your line here ba ko penti wugina so anu wakasa na ofofra ba. Within baby aga se free. Hello. Yeah, within baby aga se free. Hello. Within baby aga se free. Aga se free chego do mase. Your papa yenkwe. Madam nani brother do. Ozo the one the car want to buy me. Nyame sha pa, within baby aga se free. It's all about Japadi na ni brother ne hwan. Da wan wuru mu pe ya chamel mama no obi nya bi ya ma ne bi. Aka om papa sika wo mo beche. Eyom papa sika wo de ato om beche na ni brother ne. Hello. Within baby aka se free. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Hello. Mami, good afternoon. Ye tie why wadaroma. Mpacho o fam Joyce me kasa fi ni ba. Yo yankwa. Mpacho no me pada me kacha ba da ne de. Me sana ne nyizi mu. On hwe no ma ne se keska no fan hwe. E ba no ne ba ndate. Why can you allow your man na NPC bia? Nkobo no me so be si wa kada benchi. Papa na ba. Nso kaka mo so mo wakan. Nyame ensha papa. Orofo asema meka fa e case no say abranche cheso ne maame no nso de yo ye ne ho na Joyce me de oka Joyce nyam de fi se bi mpu a oyebusuani bi krampo na obobo maame din sa no se na ye ne o maame e na wo frɛ ne Joyce na se maame na nkasa no enam de papa ne ye nti no mumbu omo ho enam de papa ni ye ya chesa wo no ba kudi ambe munti mumbu mu ho kamu mu anka on jira fidike se su na Joyce abra yo ma no ntumi nka mampo Joyce ena woka onhwe yie no mo nche ade no na eye akole on su enya na chefa na bibia nkonkoto din odofo medimu besia meka se meka men sori mpo na odo onso asore de wo de akonya de akwakoso enti update bia mesan ababesom enti echinase na yebehia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.